Atumia kuma mwena wa gicigo bunge gĩa Kabete ni marũrũnganire kirabu-inĩ kĩa Azimio na gũgĩthũkangia thutha wa mwanake ũmwe gũkua, makiuga gĩkuũ gĩake gĩcũngĩrĩirio nĩ ũnyui wa njohi cia ibango, ũngĩ gũkoma thibitarĩ-inĩ ya Kenyatta atakwĩigua, nake ũngĩ kũgũthwo nĩ ndereba ũrĩa ũranyuaga njohi. Pombe haramu imeua watu. Kuna kijana hajasikwa sahi, atasikwa Thursday. Tena kuna mwingine aligongwa na mlevi alikuwa ametoka hapo tu, amekatwa mguu. Kuna mwingine amelala Kenyatta na hatujui kama atapona kama atakufa kwa sababu anaongezwa damu sauri ya pombe. Mena ururu muingi atumia aya ni matherekeire mwene nyumba ĩrĩa yendagĩrio indo ici na kumwĩra akorwo akĩmĩhinga ni ũndũ niyo ĩkoretwo ĩkĩendia dawa cia kũrebia na njohi cia ibango. Sasa hii pombe tunataka iishe kwa sababu huyo mwana anasema sasa mtanifanya nini, kwa sababu anasemanga serikali iko kwa mfuko yake. Sasa tunataka kujua serikali iko kwa mfuko yake aje. Atumia ya marũrũnganire nginya wabici-inĩ ya munini wa komishona wa Kabete magĩteta atĩ anake angĩ magĩte hinya wa ũndũrũme na matirĩ na hinya wa gũciarithia ciana, gũkũ makiuga atĩ inegene rĩingĩ riumaga kĩrabu-inĩ gĩkĩ kĩrĩa kĩ hakuhĩ na nyũmba ciao na kũgiria ciana ciao gũthoma na thayũ ũtukũ. Inatoa sauti kubwa sana, hata kama ni watoto wanafanya study hawawezi wakaconcentrate na vile wanafanya kwa sababu ya hiyo music. Akioya mateta mao munini wa komishona wa Kabete ugĩte atĩ kamĩtĩ ya ũgitĩri hamwe na ya kaunti nĩrĩ kũthuthuria irabu iria cikũheo license, akiuga atĩ kĩrabu kĩu kĩa Azimio kĩna rũtha wa gũkorwo gĩkĩendia na kuona atĩ matirĩ na ũhoti wa gũkĩhinga. But sheria za kaunti za pombe zinasema ukikosa kuridhika na vile sub county wamefanya unaweza weka nini? Appeal. Tunaelewana? So Kibishiku hii akaenda akaweka akili yake Kiambu County. So Kiambu County walikuja wakaangalia na wakakataa pia. So at the county level pia ilifanya nini? It was rejected. But sheria pia inasema mtu akikosa kuridhika na county anaenda high court. Anaenda wapi? High court. So this person ako high court Kiambu. Munanielewa? Ako high court Kiambu. Na kesi imekuwa ikiendelea. Mention imefanywa na hearing itakuwa tarehe 11. I've just talked to hearing itakuwa tarehe 11. So sisi kama serikali hatuwezi funga na kesi iko wapi? Kotini. The only thing, yes, sheria ni sheria. Ngiribotera Muthingi TV, njĩtagwo Njeri wa Ndung'u.